something that we've all gotta do. We're always thinking of you. Owen, Gerard and Rue, Rio, Bex and Lambert, Owen, Mur ġibrili namel di. Lejla namela. and every game that England win, we're gonna win the World Cup. Win the World Cup, 'cause when we're thinking of Rue. Chi vincerà i mondiali di calcio secondo voi? Italia. Sicuro. Certo. Ok, dovete scegliere solo uno, ok? Una cosa. L'Italia che vince i campioni del mondo o una notte folle con Angelina Jolie? Cosa sceglierete? Una notte folle con Angelina Jolie, sicuro. Con l'Italia campione del mondo. Ta' min jgħid li hawnhekk il-Ġermanja waqt il-World Cup huma vera organizzati għal kollox ħasbu. Fatti rajt mara l-ewwel jekk ħammur infittxa ftit ħanaraw x'inhi libsa u nsaqsuha ftit. Din tqassam il-kondoms b'xejn. Ara kieku nagħmluha Malta kif iqumu l-irwifen kollha, Really nice atmosphere. The people are very, very nice, and they take a lot of condoms. So yeah. Kollox jikxfu. Hawn jingħad li kull logħba jinxtorbu l fuq minn miljun botta birra. Inti l-full-time job tiegħek Berlin huwa proprju l-mużika, ma tagħmel xejn iktar, huwa l-mużika l-full-time job tiegħek u x'hekk. Yeah, that's right. Producing and recording, basically. Kont indoq ma' Ira Loska wkoll. Jiena ġejt għaw Berlin l-ewwel darba magħhom fil-fatt. Full World Cup, bħalissa World Cup kif taf kulħadd insomma, moment iżżomm mhux qed tissegwi l-futbol. Fem, ma' Malta mhux qed inżomm. Naqa diffiċli. Screen fil-baħar. Issa kieku xi ħadd ħasibha f'Malta din. Iwa tittaħsibha sena qabel qaħabba l-mepa. Ma tiċċajtax hawn pulizija ta' kull għamla daqsura u qies. Festa fit-toroq tal-Ġermanja tkompli min jaf min se jirbaħ it-tazza tad-dinja nistennew u naraw.